Kublai pi baro ka thup khubor jungi ke MBCTv. Kiman ki ba kongsan menta ka singi kilong. Yo penlong International Tourism Festival ke Shillong. Yo nam kilong kemi ribhoi ha ka shet ashar. Da ka phu ka phing rakhi lingkhu snam ka Lamjing Shai Village Organization. Ban da ka mock drill hikai pat ba ban yada na Khubor Mariang Hamairang. Tomentang ne phaish ki Khubor ke ba company. Kanong ba Shillong kala shajit ban penlong ya kalumpong International Tourism Mart balaisngi haunai wing arhajar arphulai ban wanshim banta de ki ba bun kiri ke perthei. Menteri Ketena Tourism ba polengdo ulaong ba hakani kalumpong ka baningkong hakanong ba kipat ba kinyo lat ban pen inam sa perthei ya ki sap ki phong ban shna ya ki tiar ki tar ba bun jat. Ulaong ru ba kane kan long kalat baki beriu na ki wei kiri kin yo I markmat ya ka jing ithiang ba ka jing itenat ka Mariang ha Meghalaya. Ka khaddu kalong kani the Ministry of Tourism has been organizing this what is known as the International Tourism Mart ITM since 2013 with various states of the Northeast. And this year, the 11th edition of the International Tourism Mart from the 21st till the 23rd of November will take place here in Shillong. During the three-day event, we will be showcasing the art and handicrafts and nominate tour operators, hoteliers, homestay owners as sellers for the B2B meetings. And during the ITM, we expect the participation of all the states of the Northeast, and the occasion hopefully will be graced by the presence of the Union Minister of Tourism, Mr. G.K. Reddy. So this is a very important landmark event because it will be for the first time that Shillong will be hosting the International Tourist Mart. Ketenat Horticulture Ribhoi District rengkat ke Food Processing Unit ke Sorkar Meghalaya haka khat artarik Risaw kila penkuburam bat ainam ikilong keme na Ribhoi nongpo kibala pendap ya ke jingsha hikai ban shet ashar haka rukom ke bakhuj basuba. Hadu shispa prapulai ngut kilong keme la penkuburam haka ni kasni. Ya kani ke training la Beijing Lutjing Sep da ke Meghalaya State Skills Development Society. Kopis Horticulture kala sam certificate bat kitiar kitar ya baro kilong kemi kibala pendap ya ke training shed ashar. Uba Meryl Bonds EM MLA ulalong ukongsan haka jingdan lang uba Makbul El Suyam OSD Food Processing kong BM Umlong Joint Director Agriculture kong FN Sun District Horticulture Officer kong A Kharbudon Program Manager State Skills Development Society ba Androni Linkoy Technical Associate Food Processing bat kiwe kiri orang ba. Ini kamok ke London measuring mok near the way but tamtamnya yo still berben berbahaya ada kata-kata ini namanya ini nalor pangila yo ya kita di bangin le ya kita di penyusup kan ringin kin tăng cái nhẹ cân ta thì mình đồn cam bần phần lột bò hay yếm mo, nó lo bánh lạ bánh sẹt bám sẹt đi, bịch con bịch đi, kalau cam kau erap hay thì kalau mía cũng sẽ bị chắc cari được haru, nó số thu bagi buat maju kini di woman self help group, kile kunu, kalau cam jadi, kili formi kata group, ki sarai di sembai, ki bo iki dukan bandi, ki kawai pada kat kong kejuk kau bermenta kalong bayani ki asar bagi dia berobor kan kung kejuk ding start menta kibriu kita PM ke leveling ke don DM kidon ayu ha uni u asar dong fi kibriu di toris baya chulum seneng kidon ayu ha uni u dilot asar dong fi ki ingredient kidon ki ke expiry date lanu nomor bagi kibriu menta ngilong very health conscious ko oi ni ngimlei le ki kun ki jongi maknuan kiat maknuan ra ki page wa ki ong choy o kadang diam ke expiry date ni kambut bang bidang long men bang Tengok sebentar nak cukup, tapi saya pun kilo kami mesti ni lek banta, tapi nang kiri sekarang bandle kini kan, mungkin leveling, ke branding, ke bertengkam Kila di sibun mangas ni, laga tiyak, bat pun kejuk di start ya kabai begini, kongki hikai lepo.
office jemti. Ki peralung kumi kibagi naga benta ganeka program ka berkembang ia ka nagaliang jong ka directorate jong ka food processing jong ka Jylla gelungi agi jing trainerkan but Meghalaya State Skill Development Society lala ban penlong ya kedika training naga benta kumno ban shna asya Kadai ke jing sisya baka chamber boy ka ik jungi kadai ka district ka bobli la kerku kerpang. Kadon ke jing ong ari boy ibret nu nong sumbai long. Kadon ka potensial na ka benta karet karyang. Kajing penmi ya gi jhur gi jhap. Kajing penmi ya ukhau. Kajing penmi ya gi so trun Iwi isok, jing penmi using, jing penmi ya sensar, bagi dangdon shibun di marep, ki nong chong chnong ki jongi ki imja na di kamrep. Nanun kanong hangni ba kumunong mikmat na kanong po konstituensi, kumangilekren mentah haga bedai bat ki dukan, ki prepare ki beran haga surok ba. Hidupan kibadi sok, kibadi asyar, kibadi kiwi jenggon kam. Kinonglit kinongwan lagi hajar kilek cisi. Ngalalap adalah di hakawi kesigi ngasongkai hagadika lebai market kajong dohti konsor di lebai market. Dewi kong nopo kumreng kesai. Ngasongkai badi kiwan gituris di Peit di bilor asyar dan level dan ini dengan syong tu itu di kong ilaong ba ketika bagi permit bagi ke lokal nang ni keli gitu turis ba dan level dan ini menola sena menola pedam menola yu ni kuat mentip ya kata lagi ong di keli tu kong ong te pi ka payment mo bersiu pisah ile dengan GP yang pila advance tu kan dia bersiu pisah pila ile pila yang dengan GP yang boleh pilih segala leveling ban penha Da kajing kemen bakrau kakun hon jo kilong keme lam jingshai paham shiken village organization kabakdup yaki nyotli ki self help group jo kasnong paham shiken kala penlong ya kajing rakhe kaba ipo ipeng ya kajing dap kaba laisnem kanthi kajing ya lenti ban shakri na kabanta ka imlang kasalang hakasnong paham shiken Yakane ka program la penlong hakasnong paham shiken ribhoi district hakabalawan ban penshit pensngan da uba Mirabons MLA nongpo kumukongsan. Hakane ka jingra khe kaladon ladon lang da uba balajit rani MDC nongpo urang ba snong ba Cyril Maring kinongkit kam kanika village organization bakanthop ya ka president kong Teresa Makri bat ki khot jungkite ki nyotri ki self help group ki badon hakashatri jongkate ka village organization. Ban pen mikir miang shentur hakanika sngi la od yu ke kum kadak ka jingkmen hakanika lungkhu snam balai jong kanika kunhon habakran hakanika program kumu kongsan uba Meril Bon kumu nong mikman ula ai khublei ga bakrpang ya baro kinongkit kam ka village organization ki bala treshitom baro shisnam na do bala thaw ya ka hagaban ai ka jing shakri hapo ka snong ka thaw badai lengba ka jinga trelang jo ki self help group hapo kanika village organization balala ban wanra shibun ki jingkala hapo kanika snong
baik. Dah kelar ngaga buan kong gerika mau pro mah. Mau pro yang berilum baga mau long. Tapi dia kong arlai kenal atau nilai terli mau long kidei bejo. Jadi ki video. Meghalaya State Disaster Management Authority kalapan long ya kajing hikai pat ba da kabapan I de ki kam kinuksa bat ki jingerap lengba ka mock drill hamairang haka khat artarik Risaw. Hagani kajing hikai pat ba lapan I kumno ki pat ba bat ki breu shimet ki de banyada yalade bat ki bahiyeng hasem banyarap ki wei bat ban kyar na ki jingma hakapor ba khe ne baklang ki bor penjat kamaryang kum hakapor ba khe ujumai ba bertua kasnong kathau baslei hakapor labba lapsan bat haba khe ke eryong erngit yakini ki mock drill lapan long ru hanong ston jowai nongpo Shillong barha ampati. Kipat ba kathan ranikor kila ud bat ujor ka jingbam larkam ka State Bank of India hagane ka jaka namar kane ka bank kampen biang yakinong trei ban syakri kipat ba haki jingdon kam jongki baman lakasni ka State Bank of India haranikor ka Peit hadu shispa san photeli kisnong kipat ba nakini kisnong ki kenshow pisa hakane ka bank kinong yalam ka all Khasi Hills Achek Federation kila ud yakane ka jingle jongki nong trei jongkane ka bank ki babun sin kimju wan trei bat ki pat ba ki haban up baro shisngi ban sei bat ban tap pisa hakane ka bank unong yalam joka AKHAF Cliffstar Marak ula ujor yakane ka jingle jongka State Bank of India haranikor ula ong ba kidon ki por ba ki bahayen joki breu ki bapang basitom ki haban kit yaki sha hospital haba ki wan ban sei pisa nakane ka bank kinong trei kimdon lani ki haban yang lan de ki bon kenta nakaliang jong u officer jokane ka bank ula batay de ka baong haranikor kadon tang ka mini branch namar kata ka branch kam syempen bianglut yaki jingdon kam baro uloong de ban kentiu kerdan syakatnat bapura ban yo yaki nong trei ki ba biang ban syakri yaki pat ba kinong yalam ka AKHAF kila kerpat kinong mi khmat pat ba nakani kathan banyak keren berkibor bahalor jaka State Bank of India ban kentiu kerdan yaka ranikor mini branch syaka full fledged branch Pelan kanga mamang takman mancangai bangai anga sachet takung poisa changai anga banga gari bara chane salor chabonga pumang tau changa nok skimni poisa ko manjok na changa madakma chuli no mamang na chuli jani bakki bakjok changai no ibate 인디데 나 송리 이루어 팀은 나 송리 당가 보이세데 보난겐 데모 녹스키 만조 만조고노데 층에데 아단 보나녹 층에데 녹 흑나고 만자나 적 층모 dakno 층에 이방아 번사고 아울라 트라임 나 이노나 층에데 모 dakku나로 아저 섭리 섭콜라 치체데 모 dak나 만노 층아 차앙아 테 보는 적에 층아 अच्छा मिठेला नो Lalu ya rani por bengona di bainu nina kata di bacem mai mancung ngai no mandi bakli lain no dongemu pangan ini kan orang pemania salgemek antoni tangkarang tu na di bagian semua mangga tangkap asyarang tu na kata mangga na public ni komplain tu mani cengar di bain macam dengan muknak tamanlah stapa cungja aro cinta manca blok ni tangkap asyarang tu na kata
water tanya selo bank manager ko pakai ni bank manager akan cekah tamat saya no staff sudah baru orang dongjanya selo mandi agri bang juga na se bank ara chuna ini selo ya kami pun ambil ke sistem kita karena maknanya ni akan cepat baru cakna yang yang nam semua tinggal sini ya Ranipur Bank, Ilhaman saya uci balatuni ya Ranipur uci maya masalah nak punya bank sesuatu ini ini kan itu semua Ilhaman saya beri state government ko melakukan mereka ya public ramai ini kan itu ya bank ini kan itu Ilhaman saya sok kayu uci nak kerja jadi ini program nak Kata masaya ko Kingling Sanga Mau Kayak Festival. Kala sedang hawa umtro haka khat artarik Risaw batkan kut haka khat sauterik. Yakani ka jingya ko latip kum ka Megha Kayak Festival balai sngi balapli ha tham Ribhoi district. Kinong yakop na ki wei kiri na ki Jylla kari India bat nakani ka Jylla kin yakni yaki buskit bat yaki nam lado. Yakani ka jingya ko lapan long bat penyat da ka Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society da ka jingkershan ka Sports and Youth Affairs ka Jylla. Hakasingi sedang lapan long ya kajing Yakob Kingling Sanga Mau ya ki khenarit bat ensa penbut ki weipat kajing Yakob na kabenta ki balarang ba hakisingi banwan layathu ka kong lari koridor kharkrang ka wei na kinong penyan. Ngadai lari koridor kharkrang ngadai member jongka nika society Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society ya kanika event ya kanika Megha Kayak Fest ni penya ya kanika society jongi te mentaka sni ka kharatrik Oktober nila sedang ya ka intermediate category kata ka down river te ngidon chipau ngut ki nong leka nong isim benta te kibun ki local jong ki kide ki local kamud nang ni national ban national ngidon te ngidon ru na Arunachal bat na Sri Lanka ki badai haka intermediate ya ka pamenta kasni te next day ngin sadan kibun ki international paddlers ngidon lak khatsan teli kiri ki bala poi hadu menta kanika klip mat kita ginong sumentai bon na bar juga patip dan bakin tangwan rute don nangwan ya menta tan arpusan ngut iba international iba wan na kiwe kiri ngidon ki arpusan ngut te ngidang expect ru ki bantangwan te kanung ki kidi bana po Jylla jing na Jylla jongi haka pro category ngidon ya Vishnu Lizi langut ngidon te intermediate ngidon untuk hangut dite Approaching gate 5. Come on, Hazel! 4, 3, 2, 1, ready, go! Bame is off and racing. Let's cheer on! Go! Go, Bame! Kinongelam kaseng nyautrap Aceh National Movement kila penjur ya kajing dawa bat kajing angnut ki riulum nyautrap bat Aceh ban penrung ya kaktian khasi bat garo haka kernet ka papra jong ka riti sanchar kari India. Kini kinongelam kila dawaru ban yo ya ka ILP bat ban ya penbet ya upur usam hapadeng ka Jylla Meghalaya bat Assam kenang ban wanra ya ka suk kasan hapadeng ki riulum nyautrap bat karbi. Kinongelam ka nyautrap Aceh National Movement kila rai ban let ban syong kelan mongor hajanta mantar New Delhi hakalai tarik unai wing ban penjur ya kajing dawa na ka sorkar India lapan bena uba lamprang kharbani President HNAM. Ulayat huru bah kini ki khendiat sngi kinongelam ka seng kin let Delhi ban pan jingbit na ka benta kani ka jing yakhi. Lakar paru da ki jing tho shaka office jong menteri rang bado Narendra Modi shau menteri ki kampo yeng shaka president kari shau MP Raja Sabha badai Peit ya ka North East Professor Rakesh Sinha bat shaki menteri na ka than shatei lammi ngi kari Surbanda Sanowal bat ukiran Rijiju ban budin lem yakini ki jing dawa Kasang Nyautrap Aceh National Movement HNM Central Executive Committee Kalau schedule hari ini
ban pan yang jengbet nak office jong tu the Deputy Commissioner of Police Parliament State Kan New Tuan. Hak ban layo ya ke jengbet ban penlong ya ke jengyeki song pan for kapan long hak lai trek mai aku yang jong sudah arkeja atau an apply. Kene ke jengbet sedeli kum kaseng kalayo banya kendo ya shibon ki officer sarkar khantam ya u Rakesh Sinha MP jongka Raja Sabha nak BJP upaderu insya dia notis Broadway haying sa ju bat u milayakan halor ki likely ki mat ki jura ki nokta ya ke Jylla Meghalaya bat ya ke Khubor hagne ke jingkendo kaseng kelakan tu yu banyakan batu menteri dan waktu jong ke India Narendra Modi batu Amit Shah bakin burong ya karai jong ke Hindor bar ke Jylla hak balok ru umur kila pas ya ka resolution hak artnyo torek unailor jong muslim hajar katra ban penrong ya ketin khasi bat karo hak kernget kabapra jong ka reti sisa jong ke India kaseng kalai krendu ya karai jong ke Indor bar thau an ka Jylla ban pentrai kam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lane kata ka ILP namar kum ke jat neu bat kum ki reulum kane ke Jylla Meghalaya gi don kam bha ya ne ka an khamtam kumno ban yada na ka jingwan rum kertlep jong ki breu na bari khamtam ki khar muslim dari Bangladesh. Bat kawai pat kamat kabak kamkong san kabang laikan kalong halor ke ini pendai ya uput usam pendai ke Jylla Meghalaya. Kipat ba nakisnong goka bat alok pang bobe gitem kilalan nyar ya kajing pet kerat ukuran kontraktor ubalayo bor ban shna ya kasurok PMGSY hakite kisnong nadu kasnam 8,000 khat nyau handrei hadu menta ula eno klem da pendep ya kane kasurok mentalah nyau snam kane kasurok kala nang jot rathai pat kipat ba kimla ban pendan kam yaka hakakit ka ba ya ki marep ban penpoi shakiyo kini kisnong kidan Haronggara South Garo Hills District kiseng trimon ngobha na kanika than kila ud bat ujor ya kanika jingle jo u kontraktor sha DC office habak mara labon sien handre hadu menta 4 yo EAA ya kijing tre ha kanika surok Nakadaw kajing lan bat jing kenrei kajing di ya kakiat hasnong ruga para South Garo Hills District layo jing tip bon ki khnarit hakani kasnong kila kerni hakajing di kiat kabala bo eki babon kilong yeng hakajing bat jing lenga kabajur kisenjuk jong kiseng bhalang nakani ka district kila od baki khnarit hapo khat sansnem hakani kasnong kimnek school show bat kila ngop hakijing kerni bandi kiat na kijing bon palat kajing di latlan bat lengkar ya ka kiat hakani kasnong kilong kumi kila od jaki bor senshar district halor kani kijing latlan ka kiat hakani kasnong bat kila kentu bante laka mardor ya kani kijing sneu shwa baki longyeng longsem kinngat hakajin jartra
Sedang kajingnya ki North Eastern Hill University Teachers Association Nehuta halor kajing kuman jung Vice Chancellor ban Penteri Kam ya National Education Policy Arhajar Arpau klaim menjur ke Academic Council kajing thungkam klaim don interview bat kiwe kajing hakani ke school ba. Students in the colleges, principal have implemented, they like it somehow. We all know, MCTA, Nehuta, everybody knows there are serious flaws. I would request any parent, any student to ask the Vice Chancellor, where is my third semester course? What I'm going to study? They have no answer. What I'm going to face in exam? What is my structure of exam? No idea, because there's no more question paper. Exam is supposed to be in November. He is taking us for a ride. Initially, the fight of Nehuta, MCTA and others were for a rollback. But right now, we are not harping as such. I'm using the word very carefully, not harping. We will discuss in Academic Council as and when it is being convened. When we listen to him that what was the urgency for him to backstab us, when Academic Council has resolved, there was a voting done in Academic Council that it cannot be implemented 23-24, only 5 people have raised their hand in support. Rest of them said it cannot be, and it was settled. Yet he went stabbing us at the back, and he went and bulldozed the college principal, saying that Academic Council, and he issued that letter dated said 12th of July, where the OSD has said that, Academic Council 110 meeting has actually approved. And we have not. And there are serious procedure flaw because, why I'm saying it has to be very, very clear, because nobody should misunderstand Nehuta or MCTA. We are all for our students. These are our blood. This is our flesh. I think I will be very scared if I have to send my kid to college to study in this kind of scenario where I don't know what they're going to study in 3rd semester, 4th semester, 5th, 6th, 7th, and 8th. And that's where we were harping that let the whole picture be clear. Then yet student wanted it, yet principal wanted it. We said, fine, then let's discuss about it, how to move ahead. And that's why we said that you must convene. But he didn't agree. Finally, we have to go for a signature campaign whereby our RA5 under clause 13, it provides that if you get requisition by 1/3 of the total membership of the Academic Council, he is bound. I'm using the word. It is not his choice anymore. He is bound to call this meeting, whether he liked the topic, he doesn't like the topic, it is not in his hand anymore. And I know he has also announced trying to play games with us, and he has announced one norm. Pada kitu ki Khubor na poy sa kapakon, talhado bangin daya siyembiang kublay sibon.